nitogwaka cultural center kieni kianjuri na ranchero na ni watu wito plan ni department yetu ya culture kuonora cultural center wekero kali ya kwa cultural center nene yara twetaga na rambo maso Kenya ekenda akuruweto bonde banjuri ya batirimana akaba wena kiro ya tirimana na nyabantu ratu kwenda kumenya manzo ya Kimiru twatirimana ranchero ndio koma yeto kamili oka kuruba kona brand new bakumitikiria kwa una ndio tugatambere kumitangasa ena magazeti nikana contract ashoro kamili kuneka na tuwate tedrikale yake goka kinya kurwanjuri tukawatana twinde tu cultural center yetu tumbatukumyaka turi amwe atonto kithinjiro tugwaka kia kutura kurikana ala tukajitala ke ongwana ke Meru na kithinjiro ke uro tongerete gakwa ingabana wa Meru amona seneta na akuruba njuri ponde bala bali ba tonyete watanirone kenda ejitare Paulo ntwedingi ali moyo one inyere ya Meru iguchoka bwega yenkado no tubwa kurubeto ntwedingi na Faris no ntukinabo no tubwa kunyanyeka bagetikiria twino rumwe na Meru ina pio Meru ni dongi kinyaru ratu kuje tukuje rurwe runa diri